tuikantu bagitumi na bamaana motorerene na ndani ya studio chetu tuna mgeni wetu Mwario baba mpendete sana sana. Ntemweta rietwa kamwe kanyaga kagukethia kwiroretagwa na kumutu komba kwithira tugita na mbere. Karibu sana my sister. Thank you. Karibu. Thank you. Oni mbetagwa Minister Faith wa Mose na mpometerotera atigania ikungori kochiarerwa ngachiarerwa Egembe ngachoka ngakurira obuko town kathomera kaga primary kama kaga primary ngeta kuthiriria nje Egembe ndeza ngeta mwitho mwiro ri twamita taidi hai ngathithiria secondary ekwo na Faith wa Mose mwekuro mtu Faith wa Mose no twana to twingi. Yeah, only Faith wa Mose. Thank you Minister Faith wa Mose. Faith wa Mose ndiguo kiuga uchiariri Egembe ukagurwa tiania. Yes. Ukathomera imenti kidogo gachoko ukathomera Egembe lakini ndakuthikira uri aria kimenti very fluent. Utiongu ugikira at least Kigembe tugwa na ro chiariri gukarite mutindo jujo kangangi muno kana nimbitu mikigembe gitikuigikana kana oitiania na ro guri. Okay. Ndiko chiariro Egembe ntakarakare ndo umire Egembe ndina mami ambere tumire na oto ina 1 year. Ende iku nare yani kwa mzio kwa. Ego chiaro andamu mpumete nare. Okay. Oh, kabukarite roterero muno. Tukarite na muno. Sawa Faith. Faith ndigwa wekira rito ringi unyuma minister. Yes. Faith wa Mose. Kawi munduma kawi na kotumagiria kana nate othithagia. Okay, oninde mwini ondembo cia mwathani na nde muunjia. Yes. Na mbere ukinya ugwa kwina ndembo cia mwathani naomba kwithirwa ugikinya gwa kuunjia. Faith wa Mose kwina umbite kwithirwa ugikurukira ntirone. Ntijikithorora matukira ntirone. Ina nkonkone. Na wigora kwithagira kwina munoga jumu ingi sana. Na ingomenya gukurukira rugono rwaku kinyethwa very touching na maybe romba kuthwa rukireta gauntu kangini untu thai uri minister wa the gospel rukomba kuthwa rugikira antu bairi bathatu inya kinya rabombite kuthwa bakiaga wirigiro. Twire aninti ni umererete na ngetonya ke gospel. Okay. Faith wa Mose ndekothiria skuru ndekothiria skuru ndathiririe the year 28 ndekothiria 28 ndagia my first born 29 wathiririe skuru primary kana secondary. Okay. Yes, all right. Okay, after unande mami te ari mto mono back in primary school indendete mwathani. Glory, I could fast, I could pray. Lakini nande mami ethera she was so much against me. Atendete manto maromba. Burute ni unda umakiremene eja imporo de unande de primary. Oniko thoma gwako nthomete amisanda yantu nkaithomithia ndeta nkaura nguo. I thank God because of principle and ethere mwitho mwiro ikitari una mbere yago nonto ndengi ora nguo ndaura nguo mbeciria nkare wandeta nkare ya skuru kuna nde ampenga mami ampengire nonto bakwithira nkurega okurukira FGM kenda na enkanira nonto kwembecare yakore. Okay nande tugwatire umberema. Murithirio mwega wa Meru TV ikagita karakethagira kena ntano cia both genders male na female mono Christmas iji na ukugore Faith wa Mose omba kuthwa agitwira akurega gukurukira karunya kamutani amatoka. Yes. Nioni na kwanja yokirie mwangi kabisa na ngina wakuthwa akimwingata kabisa arampengata uriuga na arite kagina na kareja ngeta na rero mangeta kina kabaruma
Kiethaka cia ntura tumware kiuma kia class 7 muthake ntura ni ura utegera kamware ka wiga kega nani I thank God because I loved God before kwa winyende primary school inkwera ari bugakurukira FGM inkwera ari twende ni mwathani inkwera ari njire na te ugo menyete kwenda mwathani gwa tuma at least utire karunya kamutani ona ntemenya Only I can't tell. No tari nyoku mumiro menya kanto kagate buru ntare buru yani iko store kora to astora wane arimo na mwarimu I thank God because of teacher Margaret and teacher Jerusha. Bawi bona nde ba karaba twira. Bwa thithia ucu na ucu. Boga karoju na ucu nukuona na ndi oni fie we tonya ndenekwa na ndaigwa nde I thank God no to mwathani tu. It was just by the grace. It was just by the grace teo chiomia. Amen. Yes. Okay, na ndi tokinya ajoju mamioku are akagina kara nenkeri indaka iria chimuntete gitumo mwarine jwenu nawe ukwangaratania orega story mami oku akuingatira ate ka kwiri umagaruka wite kana ugwa kombere kuthoki matukiro salama bwaku ni untu maybe bari kugwata kinya ba okay ora kwa karere my mom oni ndari na rochi abaire nyuma nokugwa bawi betekereria manto nande ko uyo ni mbere kikwazo atekatene ka iyo ni pomerie nande mani akare nduma konduma nande I remember ntuko unkiamwa nande kora buru kanda igiro na norerete gicio agotema kana agotana kinya ni ntemenya either angere kana ntane Kenya but I thank God no toba motori ore agweta wanto mariko ampengana na gicio ntamerenya na ngwemwe ampenganire mami ku akwengana na gicio yes motori no ntetherie amore go kwenda kura mwana sasa since from that date oni ntari ndakinyanja kairi ukiumiria ndeja ndandikwa mware ngugi nika ndachwa I thank God no tobora ndatirimire arampandika ndira nani ndira faithful kitwana twawe ndira ritangugi it was November ndarita November nusu na December January na ndema tritema choka ja school mimi nikasukuma January yote na I'm at the point of giving yani nko give up menyothithia tena ima choka ja kingereja school utijo chokete atia ndatrimana na mwekoro mwanwerere twakara guku ta inya wi pastor eta pastor wanja ndio trimana no mpairete twana mpumete kugurira itwana ekitema mugutano kugira ara twagira buchiri amburera sheri mbona uko shule ndamwira karugono ambira rojo rokire make sure kweja na twagira baruga I thank God because of that. Wow, Pastor Wanja mwagani akodhari may you save that destiny. Yes. So no mbikire skuru to make the story short na nde ntigerere ara ya nde kothiria skuru na ndina kana na ningetana ngachoka kwao kwetu ntita kwa mamojo na manto na ndija karire ujambirie ko yumba so niliona nikaongea tu na madhe pole nije na ndako akuona nani mami okumuchiari mochiari ndaria no ndamutigira kana nande my mom noe she was so greedy nande akarembera toma bia pampas toma irio nande ndereja mugutano nderamita friend of mine etawa Judy akanishikilia sana akanipea makao nikakaa kwa Judy na ndona na ndinga no weke Judy yo thithaye kana wakaratu I was just there nkimutethaia na ari no tiri nkimutethaia kwenda India na ndona manto na ndijo mireja ndona ntona na another group bambore na ndimo ankari nije na ndinya nte kuromba na ino thiririnya story uche maromba manto ja kuinyire ruinda thiraniria chuburu sa mini twande twashikana na ari bare bambera ukejo tonya kirabure you can be making money tonya kirabu ukathithia mbio bwega bwega na thini ikathira ukonora kamwari gatonyai
Kilabu. Kaptonya kwa na ote kilabu ntendete mugutano. Okay. Ndamberia kwendia kilabu mugutano, mimi nikauza ndona nande ntenda kubagweta nontu ine antu banene. Yeah, wabagweta. Nande egitare mwana twathithaia karaoke na boss, they are celebrities. Ati bwathithia mbi? Karaoke. Okay. Nande twathithia karaoke, oni nande ini yang kebo. So, I'll be used. Oni nande ini kaina, kienda nabo bagorerwa biria bakogitate. Biria bakogorerwa au. Okay, oguine. O dance. I dance. Glory nilikuwa naimba na ngaitia goro metha. O dance ite? Dance ite. Wanganate riu. Because I can just imagine the dance. Imagine. No nganau? No. Ntare amwirizo. Uka dance wa dance bakagorerwa nchobi. Bakagorerwa. Na ndio kuona nande inya mbeciria nkorea kware na ninkwambiria kuona inyamba nande tentevia ni hapo sasa nimefika inisaidii no ntonande mbeciria nkuona tipuria nkuona naja after waita ku dance after ndaita ku dance icho nyingi sasa mimi nikaanza kuchapa karaoke nkauma yani tweta na celebrities wao mbaire wiche chionde inene mu iria nene nene nyako Meru town so I could dance nkana nyangiri thano rukire na ndio ambira oni mbete nkande kwa na mo dance jiro dance aija jo kanisa naijo ote kanisa ko na ote kanisa ko manto chako na ndi kakuri na to menyere ku dance you na ugwe originally yani ka otwikire tu caught up kiri issues of life o chidira no tonyere club au ni wambiririe si ndio oki ugwita karaoke ugwita karaoke kau waithira na ndi ugo no gutwika entertainer na to menyere mi dance rere dance go anu ije ngoma na anointing twaraka mono Gloria wetukirirwo mutori ndakwera ndeturirwe mauto inyote ngetikia ikandeza yes orenge thogani gutwire eni utagaraje kaweja sana you could not imagine so ndendelea ni na kugitia ko tia karaoke from one bar to the other na nde oegitarere na nde menya kinyeke ya kwethea you are running from one bar to the other ntekwera hakuna usherati unafanyika usherati na burathithika bukathithika obviously no ntore hii platform ne ithori ore we kanisa no mwanko unji no kuona on the other side mtu agakwaeria ti ndero terero no hakuna kitu kama hiyo bukathithika and I remember one night yani ile ndikana ngera mwathani bwega Gloria iyo usiku naikumbukanga na tetemeka I remember one night na then we twina riba now they want to introduce me to immorality enyewe sasa nara wari kwari nani untuno mbere nyana wangi no bwathithia prostitution na ndi uri twiri aribu bendete go introduce kiri immorality ke prostitution nande no kuona aja menya kwena mwanya on the roterero I was a barmaid I became an entertainer keba nande kwena banana boba kwendia mwiri yani iyo nio nio final nani niongugi yao niongugi yao wewe kwendia mwiri no kuona sa sikuwa nimefika hapo but these girls are introducing me slowly by slowly so I remember one night antoba moba kieza hoteli ne fulani hoteli ntekweta and tiabare ndaka they were very mature na bare anto ageni na nkarikana ogoropo me I became drunk no nyunya ndanyu bwega of course otita mwengi na wote gukunda mimi hata bangi nimeikunywa vizuri yes unywete gitaringa na bangi ndanywete ndarende ku introduce ndamenywete for like 6 months wanyunya kaigwate oni nande bambirira kayo nthukira no ndanyunya nkarira
Onyunyo kariro theri. Anyunya kariro. Methori. Na ndari kana oni nande vile nilikuwa natumikia Mungu na nikavoi Murungu nkarera na nikabaugira mbu. Wetho ugo onyunya bangi igakurikania you are once a servant of God. Nande nkabaugira mbu nkabathangarani na nandi bambira ukwe ikitwe yendani na mwili wako. Inakuharibikia achana nayo. Achana nayo. No, so ugwe nande wari gutuika a slave mateka wao such that obira baga introduce kiogwe you just consume kabisa. Okay. So otukubu ndero anto bautore barato jokia na ne uninte komenya ari baba ibandere te mbese kire anto bariko barea no komenya nande bembe ta fresha kimantu jeko kimantu joko ute ankomenya nande twajukiwe twatonya ngarine ngare kifarima nkobo ntari ndatonya nande oni nkaigwa bakiuga tumefika nkobo nande ndabera yani tu ugo utonyere ngarine tu mimi sijui ndabera bena mikioni bena mikioni na mimi chekarugo kara kandinga nkarebuka nkambiria kuigwa fresh we sasa ile ulevi ikaanza kupungua nande I thank God arena aruto thithe yemechema ni yekoro primary agent nkobo au ni ontu kunde jite kurairo so oni twatonya na mzee ore na nya bodyguard kwa mtu ni mtu mkubwa sana kwa government ange na bodyguard saa mimi vile tuliingia twatonya rumune na no muthingatete mwanka rumune Gloria utijina abwetete oni ndebi no kuona arafu gonto kuigugeni nengukira kurawa no tiji nyoma tukwo kumirira na kaumirira na oni nkobo nyantari ndakinya ukona nande uria ninda twatitonyera nande mzee ore ambira do you know what ari barabo kare abore bagwita na mbeche ciakwa around 30,000 na oni abanenkere wenderwe thate no menye nande aitukunywite njobi na itukurite biekora na tibiekora bimucetho kuna ndiko gwigwa kare ini nkarea Gloria nande hapa sasa nikasema angetekeria tu nande aisuru mtafanyaje but ndatonya bathroom ndamwira nande wacha basi let me get shower then I come back ore kuthamba ni unchobira thira nande ambera no we have to do this thing first then you get the shower nande I'm sorry not to mbuga maybe nyakuri anabathikirite but nkamenya ora mwathani antethe kwaria so to nande tukwarakati sasa ya kungangana atokungangana mukuru ndamwira nande to please ndakuromba aki ndambe nuije nande ndaria bwega ndaria kanyoma uta kiende ona oni ntenambi utena mubango joko matuka nikana mzee amefunga nyumba amewekelea funguo chini ya pilo na akona bunduki nikuko bunduki irunguruai bunduki irunguruai ambera kasichana and if you try to mess inarwa ndamenya baba ibaratuiga kwa bakora are na batonire runguru itanda ndatonya bathroom Gloria kokuganda takuthamba ndeta kuromba ndera mwathani thayu no rikanira maromba ito murungu rikana nde primary baba ni ndosa rikaniria primary ikure rikana kabisa winda njirene ito murungu baba rikana kirazitira ndarombere na barakoroka muka ito mwathani rikana njera ndaronga mirenio mwathani na thirire oneka yandera rikane murungu na nekaigwe mburu utamaliza kuoga ndera mwathani babekeja kwithera nuringana no tumumu muringia ito baba muringia no tumumu na toro mi sasa unajua nimefungulia shawa na nikaenda igwe nkugita no urathamba lakini marombeni ore marombeni mbetera ndakarira kioro oni amutete mo ankuromba nkirugora mwarire keke anga kamuti kagitire ate ikimamire anga na mamire na ndionere arekire chabi endera tanga muringa kamure my dear kwa nkamweta marito jonde jaje mureo kendo na tena na kendo menya kujukira ubungoro kenda menya kujukira ubungoro kamara si wamke basi
na ndona keke anga mtu na gitire ate urambirire mwana na gitire ate na mamiri glory to God ndazo kiero chabi kaora ndamenya nande easy glow jeans izi na chio te areo yeta uchoka umara iro jingiri anene nande okaumara wekinyara sonja guchokia kwire tuchoke onare ogitate onara wauma dikana ithago mine mocherokiri ndagia umenda ndarita ka blouse karanda ndekirite ndene ndatigwa ka jacket ndaoga kiongo ndeta amburu msichana naenda wapi ndamwira ndenda gukinya nthe tumesahau kununua kitu naende we akere we imbida twasahau kugitate glory aranda umire nyande ngiurwo stage yankobuina mbuga ndamegeja ira yani kiramiki uranda amenyere yake njere na kweja Meru hiyo ndio nilishika. Wow. Yes. Matoka. Ndamatoka gikuo. Alafu this guy was HIV positive. Kwa hivyo ile yani urome bwawe bure aritire ilinishtua. Na asoko matoka ari baraba wikite ibamenyere nore the following day batamenyere. Lakini benya inte kweri ndari kana kibo indari omonini kibo so they were like kaba take advantage yekwa na ndekwa since from that day oninda atigere guitani hapo na inyenda atigani guitani hapo kuga kanisa nyo kaina hapo akiashirika na ibaba inge nikachukua wengine oje kebange oje kikundi kingi na kiona nde baranko menya batento nyithie kimbi ki prostitution no kuona na ndio nindendeleo chapa karaoke chiakwa the year 2013 mwaka wa 2013 na glory mbere mpuma nyomba no ntungweta karaoke no kuromba I was praying like ntemenya imbi ngera mwathani baba ntongeria baba rikana ake inda gusava ndi primary and I also desire to serve you na no ndirenda gugusava mwathani ngo ni uria mpire mantu ito baba ndita now after ukwambirie kuthithia karaoke mami oku na gwitagia bia kumenyera mwana riu mana riu na ria kwambi gukena yu woni untumbi kumenyera no tumao ngirithatu kiumia ikubathithiri ikubagore amutumba ndire chapati jwangi mama square na ate kwenda gukuria na ate wa manage all of a sudden kugura into bibi onde we ni arie ni arie na bwega atana kuria ngugiri kuwitaga ajawai mami yani ara ajawai karija kore yake your mother is another one but she died. It is well pole sana now na to managere kuma kironto bura ugutonya kigi squad kingi kwendelera karaoke kako na to managere kuma ki untubura na dikana no nyunya chobi no twikite addicted. Not really. Ekwitari ugutuka. Ugwikira ogirite purposely imbie keno uba kumenyera kana gaku. Mbesa. Muko ethewa kana kauga ku wena guchwaga kana atorinya mwana arendega. No. Okay. Ontobonge na bombera achiari. This guy glory to menyaire mantu jaga tukwarikiriana we can connect our children ke wrong path. It is true. We can destroy the destinies tukathokia muthire kirio jwana beto na tonywa to mami na muthakojo they were connected bari ma best. So alikuwa anasema kana ago mko mutana kwa na yani kumowe I was in standard 4 na mberia korero wao. So in the realm of the spirit ibo twikira mwekuru na mukuru good wewe wacha yes wona nde manto jara achiari bara yekire hana kinya ona kana kanini nyaka mwaka be careful wacha mchezo kinya ona to icheza tika kuganga girlfriend wako imera nye achiare bamono chukua girlfriend wako mwende na yeye wewe ni mzazi. Be very careful. It is true. Yes. So owinyate kati mteko wachuri mtu ini acheri boba buretremo. Na ndere manto jara acheri bare riere. Ndende nuije the life we live it is spiritual. No kuona? Na ndio torobo totora no ntubwe bakirundu manto jara kathithe kanara mbere.
icho chakathithe kaja physical Neoma. na ndete happened. Wow. Yes. Na bwathithirie na norirwa kethera na kabisa. Okay. Now process ya kumagaruka kiri untu bubu yari iriku na atuo managere kuma. Okay, hiyo niona ndine interesting story. Au niona ndi ciarara. Atuigora ciararire. So, it was around 5 o'clock in the morning. Tuko ndiraigua wacha tu nilewe. Staki ndekwenda ku entertain. Uriwa tu kunywa ki. Wacha tu. Kairino ari ukung'anang'ania tubecha. I remember it was on Friday na ndewi Saturday rokiri. Na ina Thursday turari karaoke kwa hivyo niko na cash ya kutosha nukuona. Na ndewi Friday ndaigua hii ndajwire kumariri tingana wacha ni kanyo kakundo. Na nde kore ari to hare abonu bijina nde ogento zakenda. Ari barabambira abete bakamame no tonda komporete nyomba. Mimi nikawambia tu aniache. Nitaenda asubuhi. Na ndio nimpumete. Na ndio karandikira butu gekairo kinyunyo gekairo kanyo. Yes, alafu simko na mabeste tu. Okay. Inga nanya moreu kana mtu akunda kaminjia. Because you know oni bonete anto bakinywa bakamincha medo. Kori mumenya muikaithero ena ngana tena no ranyo. Na imbie ku motivate kunyo gintu kinangana. Ambuge mtu ethera inye possessed gloria. Some things you can't do by your own. No mwanga wethera egwetia. Because ke gintu kionde no mwanga wethera. Yani kana karawe nako no mwanga gakuri na kwebiria gakare genda kagitate gakura inya kana gake inya biria we na bio the spirit that you have kwena biria bitumai kura through fasting, through prayers, reading of the word. Yes, kana kau kenda kagitate na the moment you gatiga kuthithia mantu jo glory kana kau agakakua na nde inya ndiguru ingi nio ndiguru ingi mundu ni mantu jo oraga kuthithia meacha geta chethira. Okay, aya ogana ndio wenyo mwaka rokire. Na ndio I remember it was around 5 o'clock in the morning. Ndaigwa na nde nimechaka wacha niende kwa nyumba. Ndarungama mwarine. Ndikurunga mwarine. I met ndakaijere chia mbezera. These guys was like ndakirete skirt. Arafu inditete irato me ante omba gweta binde ndakireta iri. No yata lele atoka matete magurja maderi. Ndakwera nkomano egwiti dengo geithoko. No, imagine mto monene etete akamatete irato. Magurwa maderi. So naenda waria mbete taxi na dare arakatine kuringira mto taxi anda kana mbete amagoro lakini ote unkureganya ndo no kwana ndiurura okay na ndinge ata amagoro myoto we ombori na mugutano ijo wako na nde ndona mtakaijere chiejira pesa mbori sasa ndabera poa na nde kanda thuganye ni maybe no baraba design ere ingi na ndona ibagu insist mbona umelewa saa ingabori kwa nini nimekunywa yenu kanyuite ure boboria na nde umwa insist ambera na ndere nonto batu tutirebi no tuone mwanga gwaku twagwikia mbi twagwikia mwanga gwaku na ndenda ndamberia kurira na nigiru inya kiao no chigirirwe kiao ndambire kura ndabera twete ibumbiki bambitira taxi by the way ntante okura ntakara kuraza ndeta bambiki nyomba so one of the guys no baije otebaije oni tebaije so one of the guys noko meana njokire na mbekwa andingira thaingi ambori na uri ndamure nde nyomba nuisi oni nyantirikana ko yantu bandetere nyomba tirikana gloria ko yantu bandetere nyomba ko na ndero nto ambori ni ndiuga ni beste wakaido kwenda mbuga tuita boita uitalo tuita no itawa so
Akanipigia, nikamwambia niko kwa nyumba. Nikawaona tena. Nije bena jamaa ure bambira nande baturi. Itu tukuretere rokere no kurebi mono itu bwato ejo kuroga itesira no kanyunya na inya ukanyunya na inya ugaitesira ugaitesira Gloria nande bambira tu mare twaza tukugurire sapa because ilikuwa majioni keke anga anto bai brethrens ibonoki Ukuona Gloria. So vile tulienda kwa hoteli ya Rugori au opposite ya mjengo. Pampa device. Na ningono mwena yani na kuinyeri and device mono so much concerned. Na ndambera ogwo menye mwathani ambirire ogwo you will become great in future. Na ugaitejira. Ambira menyo kamwe kuro o mataifa teajake ambira the world is waiting for you. Na ndambire kuigwa inkugia inya no kuona. So this guy nande ojo nande ebera ojo nande no encouragement nande ojo atigwa nande yani ni yana nifuatilia no go encourage no onto yani atonto maire nya verses bibiri sometimes ngamo block no onto nande konogeri inya no onto motiete kunyo nande no onture me ate otebio otemanto ombera ejara jombo onkoriende wenge otejombera nande ngamo block remondi ngira dhimo nyande karaoke you nande huyu jamaa alinifuatilia sana akaanza kuniombea nande huyu jamaa tukaendelea na yeye kidogo unajua ananifuatilia akaninunulia Biblia angorera Biblia amponia kuromba na ndiko nderomba shingo upande oni ndiko menyethera ko kento kiko bath out in between me and him. Okay. Yes. In between you and him, there is something bathing out. Nande I remember it was tokodhiria 4 months. Tokodhiria 4 months ile nuko menyimbio. Oni nonto ngofuatiriete I am a soul winner. Na ugwende enda wonoke mjina ndire ndiro noka Gloria ndenda wonoke no tejire mantu janti kuruburu no genda kumenyithe na mbichiga kurea uwonoka you give your life to Christ fully. Amen. Yani no minchie na wonoke no gategera ndi Gloria nilikaa hivi nikafikiria nikauliza sasa na ndembo no gethai na itambia mami kwa ukiambecha na ndem kamwarocia kangige skuru no nikerigirite na ndethai mantu ja kuonoka ri ngachoka ngarikana before ndatumairo imwathani nkoria mwathani na ndikambejeni uri okenda ogethia uri okenda othithi so alinifunza mambo ya Mungu tukamaliza 1 year. Tokothiria 1 year on the other side no mwathani na ari process ine kuromba mwathani amwamo ekuru new new okay nande what he came to tell me ari process ine na rombete mwathani for 3 years mwathani amwira uninkwete partner ende murombere mwathani amuthaure na ari wow no kuigwa yes muthaure na ari nimekupea sasa niombe nimfungue mali yako. Okay, yes. Then ambera iria proposal by the tokodhiria 1 year. That's very interesting. Yes. And Gloria mtu nilimsumbua. Na nende kumenya kwanja go propose ndauma etaka ambikia kiremene mnonto na ize manto jaka gitango I pray and fasting ndeta ambikia kiremene antiga nao ndirinya 2 days oninga tegera ngona ukinyangetine I'm sorry mbugo inarua kuigwa ngeta nduke ndeta ngagura mugate na so ndanga okarinto byaku ngatonya thank you Maria but this guy alinivumilia akanifunza mambo ya Mungu and tanora mtu do you want to tell us that guy is your husband? He is my husband. Akaniweka ikitu the year 2014 mwezi wa 5 tarehe 10. Wow. Yes, we did a very holy wedding. Glory to God. Amen. Wow, that's very good. Amen. Natanda igwa morio. Yeni muraithirio mwego wa Meru TV
mwekoroku no ethiri mbari nago no chumite gutinda guchumbura na twarito prison worship no karisene wetoka enda katafute uko wenda ungoje uko kwa mlango wenda ndiko wako see this beautiful man now. Wow. Yes. Ai rugono thongi muno Very interesting. Na nande bwatwika mwekuru na mukuru. Yes, twatwika mwekuru na by the way bere mathaje tujatirani untu tutigarite ndarika ithatu. No mbere kwithirwo kirekera mami waku from the very deep of your heart ni untu bokwithirwo mami oku na changirite in one way or the other mutorejo waku gukaraje kajugwita kombo lakini ndareitha ndiona it was the way of God arinjire murungu kendo tuka kitharimo kimuraithirio wa Meru TV. Okay, my husband he told me to forgive her nambera tutirachi otimurekerete. Wow. Yes. So mi nilimsamehe ndarira methori ja kumurekera ndamurekera mami turi ari banana but ni mimi alipatiana hivi kwa njia ya heshima. Wow. Mami ni ntobia kwa rere nyambere yake kwa. So he blessed me among those children. Ini atharimire na arantigira rugairo rukuitana bangi njira cia mwathani ajukio kumibunde. Okay, Faith watwira ugo wi mwini na wi mutumire wa ruteto. Yes. Na ndingiromba kuthwokinira muraithirio mwega wa Meru TV karwimbo kamwe tu just karwimbo kamwe kaninti ni karawendete muno alafu tumbe kuthwo tukiumagaruka no mwiri naomba gwita kinya ndwimbo ciaku. Amina. Karwimbo karanka ina kauga eta watesi. Enyi watesi wangu hebu sikizeni, enyi watesi wangu tegeni masikio, nipeni macho muone nibarikiwe, nipeni macho muone nikivukishwa. Mulisema sana baba kanikumbuka, mkakata shauri juu ya maisha yangu. Kauna ndero mbaro imbinete na imbinete ndo mbo inginyi chie YouTube mbona Facebook Faith wa Mose, Instagram Faith wa Mose, kila mahali ni Faith wa Mose. Na pia kwa YouTube ni Faith wa Mose. Kabisa. Thank you very much. By the way, teje kedra Mose is your husband, but ndare anto amwe. Nki tumpoeta kidogo. Jogo ndenda kiki uandika Faith wa Mose. Wow. Yes. So later irunda ijira kurikana ifeidioria lo ifeidi wa Mose. Thank you very much wa Mose. Mose now. Yes. Mose wa Faith. Mose wa Faith. Ibuka sana Mose wa Faith. No bita kuthoro gita ngugi inene sana ningomenya murungu. God has really rewarded you for that. Sure. Thank you very much. Muraithirio mwega wa Meru TV. Kuna ongeo kwendete kwera muraithirio mwega tukiumagaruka. Twana twakwa itu. Indi ututukethie. Twana twakwa tu ndenara turi spiritual tuoranchiere ngiya butharime ibwaga nyikwethira ibwatheki batigire nya batena montetheria but I thank God because mwathana mpete twana twatheki. God bless you and do you good. Amen. Thank you very much. Muraithirio mwega wa Meru TV. Bitikiria tu magaruke nande lakini ngakuromba goko umagaruka karoreo au ni untu nyuma yadareki kuraja inchokerete na antito che Meru TV da idatu ritoka mbita Gloria Mwirigi. kuregana na kugurwa Kenya watumire itura ryawe ryagia utongeria bakuinyiria ntu ukombo na wegotewa mwitu nene sibo wa itura riu na gusoka kairi kwa mwari uzu